Police Report. Higki dawen iti pamilya tinapapatay a lalaki nga agururing iti barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte iti nang papatay iti miyembro ti pamilyada a sumuko kuman iti nabiit a panawen kuna ni Cherry de la Cruz kabagyan iti biktima ket saan dang amo no anya iti motibo ti napasamak a krimen nga putaawan iti kaririri iti biktima imbatad na nga iti napanda kinita iti kabagyan ket dandani saan da analasin gapo iti sinagabana asugsugat iti rupana innayon na agapo iti daytoy ket na ikrime iti bangkay iti lalaki iti syudad ti Vigan. Sa akin ko ay parang kumalat-aleta ng marami din. Sa tanong na maparparigatan dito, anti mi kada ano sir. Sa ano, DJT talaga kami latan sir. Sa mimutamuno ko sa nuti, ayan na uno ano dito ng marami sir. Dapat kumagparang latisunan sa kaasikat naman. No pay kastakit kanikaguman iti pamilya Tabora ang magunod iti hostisya iti panakatay iti padre de pamilyada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen. Maraming salamat, Idol Lawrence. Ito na nakamata report. Manipod pa lang apo iti Philippine National Police. Ay kita nga gundaway apo. Paunay meten. Di lang makonsensya di jay. Anak atat gura na di jay. Awan ba iti yan text kita sa maminen nga jay ananan si Lawrence kita kasi takman ni Lawrence sa Idol Glenn. No anati update na kadaytoy. Nakas pagarigan. According kadaytoy update nan Idol Lawrence kumusta ti report from Philippine National Police. Datoy Idol Bernard akit tatilaing mo na gundaway at 2 minutes ago nga na-isend tinumutoy biangket takunada nga adati may pagarup nga apal aga po ka mga rod at napigsagayam iso nga agawat kadagiti order nga uring Idol Kapulat uring matay ka? Ken kastapay nga adadetay bagbagada nga 10,000 pesos nga naala na kan nga kontrata nga panag-change so kat iso iti may bagbaga nga lead itata. Apalan daga po ta nagaget na iso na. Yes, Idol. Diyan ka rin, nagkagagete na. Kada umapal ka niya. Oo. Kaya na ganan, dito yung kakasoy nga pasamak, ada iti apal, nga dakes, iso ti nang rugrugyan ng tigura, kingura, iti tonggal may isa. So, how about kini ko ha? How about yun, iti pamilyada, daba maamudang naging kalaban or nakaapa, dati na nakamat na biktima? Awamot iti maibagada Idol Bernard. Awan cellphone na tapno makalkal dahil dyan ano informasyon nga negative dyan. Idol Bernard. Di nang sapay kat amuti ag cellphone detoy piman. 55 years old running 60. Yes. Diyos ko aya nangataya ti kunam sa nga da iti ice pick nga tama na yes. Ito nirukrok da kas dyan. Yes, kasto iti lang na pasintabi apo kadagitay mangmangan umiinom tatang gundaway. Idi nga nakita or naangot ni Ma'am Cherry detoy mismong kabagyan na at ti gandat dagat pamandalang kita ni sun at missing iti 3 days sarsarakan day suna ket idi nga naangot da idi nga napada kinita detay DJ paset na nga nakaikalyan na Idol Bernard nga nagaburan pa detay bulbulong iti twigs ken kastapay detay kawayan nagaburan pa di kasjay and dagatay badbado nga daan at no makikita dati video ijay nga so nakaluban suna yes nakabulan pinatay daan nakaluban ala nga mga kinaluban at bagbagina tapno matay yes tapos binagkong nati nakakitaan da nga nakaamuan da nga ice pick daytoy. Bale, idi kinita dan Idol Bernard akit sinabi apo naparpatirupan na. Yes. Ken kastapay hang adja agong nan medyo tagilid na. As in naparpar rupa na. Grabe TV na may anda and then datay eyeball na amamlatan na Idol Bernard. And of course datay bagbagta iti tenged na itoy. Nujak agri road wa may isang panakabagong babae iti ice pick DJ tenged na Idol Bernard karumetan ti gora da king kuana ala isong idi may inalat puneraryan aketa tinaypandan tinaypan da jero panan tapon na makita di publiko damok ket close casket pero cremation pala ti pamayandan napanda ijay syudad Vigan na isot pagpakakremitan na alright ken Idol Bernard
Bakla tamatan Oo. kasi makaluwaak ka na to kasi father side uncle ko. Kabagyam. Ay, uncle ko, Idol Bernard. Oy, apo ka Kabagyam game ni Idol Lawrence ito. Jay Barangay Balatong, Lawag Lawag City. City. Alam ba, baring ka ta magunod na ti hustisya ken sumukon babaen ka dito amok ngagdingdingig deta nangaramid ka dito kada ito akong daw ita maki-update mo ti suna no baka ating tinggan no anak ko sa investigation sumuko kan kabsat at anak ko mangarod ket nagbasulam daytoy. At Okay. kunada Idol Bernard sakbay ka na pasama kasi pa nakabukaw na akit inumpay lang ni uncle. Okay, go ahead Idol Lawrence. Okay, deta ti damag naa daw manipod iti barangay 40 Balatong iti syudad Tilawag Idol Lawrence Corpus Martinez tatak Aremen.